Mekelu asan gratisan. Akeh nih. Yen gratis bonusnya masih banyak. Bonusnya terus tetep man. Terus man, bonus kemana? Pokoknya asal makin bedek melanjut bonusnya terus mereka. Nah, soalnya yang semakin bedek meli koral gitu yang 2 engkel, 3 engkel gitu, bonusnya bisa bedah rumah mau. Bisa. Langsung apragatan man rumah gitu. Di mekelu sajan ke pemborong apa engken ya? Di jam 5 nih tekun tuh. Kalian ngarit ngalugu sanjeun. Hei, kalau nih. Sanjeun ngalan hujan lah karena pemborong. Duh. Swastiastu Pak Jero. Swastiastu Pak Jero, swastiastu. Ampura niki tiang terlambat Pak Jero. Ampura niki tiang jam 5 niki mara tiang rauh niki. Ampura tiang wawu wenten niki kamu masih cuma tiangnya nak enten bangunan ke morong niki. Makin ampura di tiang. Ini swastiastu wali niki tiang masih mare ajan masih deket tiang nih uleng ulah kedis busan. Nggih suksema niki suksema Kang Yang tiang niki terlambat niki nggih. Ampura banget dikit yang Pak Jero. Tiang kare sibuk masih niki. Nggih Pak Jero. Nggih. Makin tiang pakai niki rencana wenten napi niki. Naik napi niki. Rencana tiang kan nah ada dan itu naik mungkin apa ya? Kamar suci kan. Oh, benten. Nggih. Nggih yang dikenten makin tiang ngubungin numun ke kebangunan nih. Kenten? Nggih. Nggih ya kenten makin kan tiang borongan nih makin dikude kenten apang laban masih tiang anak buah, laban tiang orain. Tiang kan tenuning tiang jadi kan ragu deh. Ain kira-kira menikini sama aku tuh kira-kira menyambian. Tiang niki masih satu di sana itu sudah terbukti barang. Nggih nggak coba tiang cek. Coba cek nun. Nggih peniki Pak Jero nggih, makin yen bangunan bahan bangunan niki nah bini kangen. Yen tiye ngangen niki mudahan. Yen rabe slepan, yen lebih gratis beniki tadi ngidiang bin tadi. Nggih makin saya serang aja Pak Jero. Oh kenten berarti ada perbedaan harga nggih. Tiye mudah, selepan mudah. En kresek ada sangon kresek. Pang niku pang bening tiang masih di kamar suci niku kan petang kadang listrik mati kan dan kresek kan juga bening tembus niku. Ada kira-kira niku. Pang lebih murah niku. Oleh pas-pasan tapi tiang. Maksud Pak Jero ini kresek napi nih kresek lembaran tapi kresek kiloan. Nah yang kresek kiloan ados mesti niku tergantung niki Pak Jero mangke niku. Nggih sama niku Pak Jero kengke rasane Pak Jero niki cocok rasane kresek lembaran atau kresek kiloan ya kresek kiloan dados niki mudah man. Oh berarti dah dua model kresek niku nggih. Lembaran aja kiloan. Berarti yang kresek kiloan nang cara ngelayangan nggih ngondupun niku. Ya. Nggih pokoke tiang ali ane pang mudah niku nggih. Nah rageden be encen yang ngen pokoknya pengudahan modal pas-pasan kalau tiang karo. Sepi makin nggih yang kenten Pak Jero makin ngiring makin ke toko bangunan ngeradah napi ni suwire nike kadang wenten promosi makin nggih makin sareng Pak Jero tiang berike nggih dengan mudah dan nggih nggih mak dumunan mungkin kedrike nggih tiang untuk pintu dumun pangsel siap Mbok nggih antos mun rike nggih. Aduh, kene pintunya kono nyidang me pintu, neman sumbangan, pesu sumbangan iki. Aduh, pintune lek nang atine. Cara pedeman bebek pintune si demang. Sumbangan kono pesu soalnya mekel saja ndek sumbangan ini. Engke kada nang bene keuangan ada nang pintu-pintu pam.
jajan toko bangunan ini semua ada nesek. Udah no. Maman pelanggan. Dong marem kak toko bangunan sepi gini. Kayaknya orang rame busi. Bos. 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 Ngoyong-ngoyong lu, dot, ngoyong lu. Nih, cewek nelpon demenan nih. Ngoyong-ngoyong lu. Ya sayang. Sebentar ya, ini masih ada proyek sedikit. Ya nanti sekitar jam 8 itu ke sana dah. Ya, nanti lagi aja. Yo. Apa Dut? Nanti balu kenyang mesti konen ada kene banyak ada nak beli maruben mayakun kenyang. Nah, tu balu selegang lu pun uang kayu nih tu. Nah. Bos, kira kan belum beli semengan sampai jam bikin jam 4 nih. Konen seman pelanggan. Cok busuk nelponin kan cara nenceng jajahin siman gaji bos. Ingin gaji tetep mang. Banyak aman ada pelanggan teke. Omang jok pura-pura nelpon bu. Kan je cara ani orang itu nih bapak tu jok. Acting maksudnya. Jok oh. Oh, apang rame kan? Apang rame kan. Nah, bos. Pokoknya asal bekomang bisa ngatur gegain ini. Jok ben nambah gaji. Soal gaji dia cuma saja bapak nung labuk tabungan ben. Oh, siap bos. Oke bos. Ini nih bos, ada pelanggan. Nah, bangun nih. Nih, telepon. Ini bos. Sini HP ini belum ingat. Swastiastu. Oh iya pak, ya bersama toko bangunan nge pak, mesan koral nih pak, aengkel nih ke, wih pasti pak, mumpung bapak jani tiang nih mesan koral bu, man bonus gerindu kerengnya pak, nge nih ke pak, nge, bos, duang engkel udah ngalih koral, bangun deh bonus sepeda gayung bos. Panaknya nak mare melajah ngapus sepeda. Nggih Pak, sepeda gayung nggih. Nggih Pak. Nggih, terima kasih Pak ya. Nggih Pak. Ya. Oh, toh Pak Jeruk. Binang lu kurang kali koral nih dua engkel man bonus centong, dompet, ranti man. Oh, Itu yang di oh toh. Ini elah kan belanja gini toh. Ini den bulan Pak Jeruk. Nggih Pak gede. Koralen baliknya. Koral ali kan yang koral ali bonusnya mari ali seng ali sendu peraderene rese atau selepan seng ali bonusnya itu sepeda ali Pak Jero jangan ali koral kan ngampul kena plastik tuh den ali bisa sing dingin tuh bos mari ngali koral man bonus beda kan gitu jadi deki koral ali bonusnya berapa kan seng anggon bu bias masih alih pokoknya tampul panjuk langsung peragat udah nih peragat kalau gratis nih atau mana apa dananya bonus Tadi masih Pak Jero den. Ya Pak, niki nu ada tamu Pak nih. Saya Pak, Bapak jagi mesen napi nih ke Pak? Makin tiang serang Pak Jero napi ke Pak Jero ampun reke. Napi ke Pak? dia ngerala koral dua ngingkel nih Dua engkel. nggih Nggih, niki nak man bonus nih ke toko bawah niki. Bapak jagi bonusnya napi nih ke ketagih nih ke Pak. Ada banyak pilihan di sini Pak. ngapi deh pilihan ini ke Pokoknya- yang kalian pilihan banyak nih ke Kebutuhan pelanggan tuh mayoritas di sini Pak. Napi dan ketagih bonusnya. Panglah tiang nyatet nih ke. Kan niki Pak Jero nih. Napi nih ke bonusnya. yang bonusnya kemapan kepentingan tiang kan nih rumah tampul seng Nah, Pak. Tampul besi apa baja nih ke? pokoknya paling lunge Oke. kalau man gratis Tampul apa nih ke? dapat lebih tadi Bian kari. tak seng Seng kudang bidang nih ke. kurang sekat bidang pokoknya menceman lebihan kok lebihin Seng 50 bidang. Lagi. napi pena semen kan Oh, gini. bonus Semen. masih nih ke Semua bonus. Semen. rame dan Kerame nih ke. nggih kerame. kang tukang nih ke nyidang pang gratis pang langsung tiang Oh, dan yang tukang tan nih. Nggih, amun cukup apa kayak apun liu nih ke. nggih
bos. Bos, ragane ngale kene pernah nih koral yang kedua ngengkel bos. Nah, Dut. Bonusnya kecatat. Bos, be. Nah, nah men gitu siap-siapan apa penekang biasa. Nah bos, nah. Nah. Denyap aman gitu pembayaran main itu nah. Nah bos, nah. Barangnya sampai itu kena buahe nike langsung pembayarannya dikasih. Melingge kagak nih ke kursinya asik nih ke khusus ane mayah nih kursinya ane mayah ya. Belah jalan kursinya nih. Nih bos, kudu nih biasa engkel tuh. Kita nih pak. Nggih Pak tiang ning alih brokol duang Koral duang apa? dua engkel. Duang engkel engkel. Aduh tiang Dagane nih kita ngalih engkel. Duang engkel nggih. Ente busan sampun kirimmu biasa doang engkel jadi Nggih, berarti Bapak tinggal mayahnya begini. aku udah nih kira-kira nih. Nah bang plus 3 juta kayaknya susuknya banyak ada kayaknya kembalian. Oh nggih ada kan. Niki nak ada sejeruk. Oh jero nih kayaknya. Jero nih kira-kira. Nah tenapi. Ampun nih tiang kadang nana ngajak. Nanti anak biasa ngomong cara ngajak anak buah kan. Nggih. Tenapi. Kenten aku udah berarti tiang laur niki 3 juta. 3 juta. Aduh. Susuknya banyak. Nah susuk doang. Nggih. Nah, Kan bonus nih kan mitung nggih. Ampun makanya seng plastik tampul kan tuh bisa cacat. Krokol yang ada lebihan. Bias pada pak. Oh biasa Bias. Rame ke rabe nih. Ampun. Rabe nih 50 bidang kali. Oh ampun. Yang nyidang kan yang tukangnya dan ada bonus kan yang tukang nih. Oh yang tukang dan Cepan tiang kan mau peragat dong man gratis menjang. coba yang bonus asalnya tukang tuh semana sana pak. Tiang kaden man kan. Tiang iya. ini banyak peragat. Bedik ngonyang Ini peragat. yang toko bangunan di ini paling keren pak. Yang nani lain-lainan. Terus misi merek nih toko bangunan nih. Misi merah niki jual. Itu dan misi jual-jualan itu. Ya mari yang buka ini mau gak enaknya di lode di. Nggih. Ini kebetulan niki yang tukang borong, mungkin yang akan langganan Riki. Nggih. Yang pun Pak Jero ini nggak haringin beriki, mungkin ya wenten yang borongan. Nggih. Iya pun yang rarah. Nggih jong. Bangunan niki. Jangan sungkan-sungkan jong meriki mantan. Nggih, Pak. Ngebon, ngebon. Don. Nanti yang jadi nyemak maya, jangan itu ya. Transfer mantan kan? Nggih. Soalnya tiang marin yang muka kan. Nggih, lancar. Nyanan angon ngaji karyawan yang tenadinya. Sampai ben pida nih ke gratisannya niki kira-kira. Pokoknya asal mau belanja maiman gratis. Oke tiang alih mani gratisan, tiang yang jenis buman gratisan tampul pedeseng nggih. Mani tiang marah sepedane tiang kali kene gratisan nggih. Makin. Tapi harus beli koral kan pak? Nggih. Asal Kenten. Beli koral marman bonus kan? man bonus. Nah kalau paksain tiang beli koral. Lagian sing ngangon Pak Man Jero sepeda bisa kenten. Nggih. Paksa membeli koran. Liu makin bedek belanja Pak, makin ngedenang kenen. Oh kenten Nggih. nggih. Bonusnya. Oh nang saja nasa. Yang nang pakai bapak sing wis mahal ngadep koral doang yang lagi 3 juta. Ada susoknya nabi gitu Pak. Yang susuknya, nah nih sebut-sebut yang bonusan bu anak manisan. Manisan. Maksudnya yang bapak tuh beli tukang sing metala nyukan karena barang itu sampun dijumah. Kenten kan busan keramik, mangan tampul, mangan kenten nih ke segitu. Nggih, Kenten nih ke. Nggih, amun kan Pak Jero ini mantas sarang Pak. Kena Pak Jero bu ampun del nih ke. Dia ampun. Dia ampun. Kadang man mudah menjang ya. Mani tiang rencana membangun men tiang. Kadang ASN niki gratis-gratisan niki. Mekelu asal gratis-gratisan niki. Akeh nih. Yang gratis Bonusnya masih banyak. Bonus lu terus tetap man. Bonus ke mana? Pokoknya asal makin bedek belanja bonusnya terus mereka. Maksudnya yang semakin gede meli koral gitu yang 2 engkel, 3 engkel gitu. Bonusnya bisa bedah rumah mau. Soal peragatan rumah. Nggih, yang nyapa nggih. Nah coba bel, coba bel lo mang, ngantek barang kamu tuh kiriman nih. Cuk semua yang kentang Pak. Nggih. Mungkin jadi pamitin tijang. Mudah-mudahan lancar terus nggih. Ini tiang kan membangun soalnya ben tiang. Nggih. Asal nu gratisan nggih. Nggih ampun anak buah tiang. Nggih.